Эдер же туттаргар устуктары көрсөтчү мыныха женен качы государственная программа менен Саха Республикатын бырыбытылстыбата анал ыягынан эдер же атылааларыгар тутталларгар көмөң оһуллар салгы бутунан Сейли Александр Калмогоров кепсир. Дуня онна Саша сүрәхтерин сүбелерин колбон атыржа хыйын 16 күнігер Афанасьевтар ден саңа же керген бар болбута. Эдер ыл сиратылаган алыха жені туттарга баармыттар. Бу булан олоха кириягын үп карчы кырымчыга атактыр. Кергенилер берт сотурутагыта эдер ылга көмө болар ычат программата барын истибиттер. Ленге буламыттен туттух жетутута участоктахпут хасыл буппут. Оны билеген игнорана программалар көрө жабыт. Ол онна кыттыхпытын баарабыт. Том билиңни тургунан бихеки документте кретахет жабыт. Эдер ылы женен качы программатыгар олғоран Саха Республикатын архитектура, оны туту министерстивете 9 сыл егер үстінче 375 эдер ылга же тутталарыгар субсидия көрді. Барды федеральная, республиканская, оны муниципальный бюджеттартан 1 миллиард 600 миллион солковай көрілі біті. Женен качы под программаға отут 5 састарын ахалик эдер ыллар әбетер соғытық түріпіт күттіқтарын сөп. Под программаға күттін бағалақ ыллар муниципальный терилли администрация тыгар баран документ туттарын очередка туруқтарын сөп. Программа чарчетинен эдер ыл же атылахарыгар туттарыгар харчынан көмө ылар кыхтақ. Нетенні квартираларыгар ипотечный кредит маңнайғы взногын төлүлерігер субсидия көрілдер. Же орта санатыттан 35 түрдің бірғаны эдер ылга харчынан берілдер. Көмө харчы кәмә ылга хас кейі барыттан лаппа тұтылықтақ. Онтан кейін коракка эдер ылы кытта бу программанан жокускайдағы же вот сығынны ғылыргар департамент үлелер. Кетинче 14 сылга документтары тутуу түмүктәмите. Келер сылга документтары тутуутуһунан сыл сагалынты бирсек касап. Бүгүнкү күнгө вебсайт очеркка сүстен такса эдер турар. Сылга быха холан ортотунан хүрбе бе сыл субсидиянан туханалар. Был эдер ылы женен качы программа чарчетинен республика 35 улугар 409 же керген карчынан көмөнү тугулур свидетельствоны ылла. Александр Колмогоров, Василий Слепцов, Василий Соловьев, Саха телевидениета, Жокускай.